dunia orang nyembah kapal. Sarung nipit iya supaya rapih supaya kena maku ape masjid musola kita Jumat wingi gak lewat bae angke sih hah berberu Jumat wingi lewat bae di masjidku lah iya musola lewat masjid lewat arep sholat berberat sholat arep tapakur berberat tapakur lah sirane klemen lewat doang apa iya diantarakan kata mamang kita ketulung ya ampura kita ngeganggu kau kan jadi tadi kau ngedomakan terus didom bor-bor aku sini domek pun kuset tuh domek kayak tiga bolong mana sarwiti terus tinggal lah sarminah moraga kain mangan ketan mas gondol kandaria alemudin tangiot alias dompet mas gondol kandaria alemudin tangiot alias dompet mas gondol kandaria alemudin tangiot alias itu dia yang paling ku sayang aku mau digade akan teh bengi doang kesenggah lamun awan mah alhamdulillah ejo ajur setan doang goblok jangan ya kau jangan menghina kepadaku aku selama ini kau berjumpa denganmu wih bahasan di itu bahasa cihala la cinali wal khairna janahum apa ku artinya iya sih esok berata kali belajar pemerayan ke nyolong tahu kalau pedagang sapa nih konon salah sapa dagangnya turu ditangi-tangi kan orang gelem tangi tak jukut kita duduk aku marahnya kerajinan tangan woi maling ibu maling ya nggak bisa maling kecuali orang parah kan kita mau warah nih pedagangnya kuning wis lawas ketemu maning wong kene hari gitu wis lawas ketemu iya Dudu lele sumilang pati telur sumilang pati telur solali lali irang-irang kelapine turu barang karo bojone turu barang karo bojone jambu alas jambu
kuning-kuning wis lawas ketemu maning. Wis lawas ketemu maning. Irang-irang gelapine turu bareng karo rapine. Turu bareng karo rapine. Raki sambal di panjang. Iramatkan dua anak. Pamogi Gusti kaganjar, nyelamatkan sanayangan. Pamogi Gusti kaganjar, nyelamatkan sanayangan. Kanu jauh sok dibelang. Suka teuing lamun panggil. Batara pegaturian, suka dibalik ke panggil. Di batara pegaturian, suka dibalik ke panggil. Gadang-dong kami cairna. Disimpan di datang payang. Abong-abong abingina, di damal bae lantar. Abong-abong abingina, di damal bae lantar. Malela tiang gopalang. Dianggap pengerjayaan. Orang sini bela mati. Orang sini bela mati. Gorilingan asik-sikai. Doheran cari talaga. Dunia eling kadiri, di dunia orang ngomong. Dunia eling kadiri, di dunia orang ngembang. Kadang-kadang kami cairna. Disimpan di datang payang. Abong-abong abingina, di damal bae lantar. Melela dia ngopalang. Dianggap bekerja yang Kilau kapalang.
Tes Mika. Halo. Hanyong. Setan. Ngetes mik geblek. Atau ngetes mik mata jemeng konon. Emang premen. Gua tuh biasa pe. Aja premen. Oh, si kenen ki. Entes enting. Praku ngo ngetes mik entes enting. Ditojes-tojes yang pada merendu. Woi. Sirama merono bae. Truk monitor. Oh. Premen kah? Monitor. Apakah premen kah? Truk monitor. Truk monitor. Tukang ojek. Ketabrak motor. Iya. Sira geblek. Testing. Testing. Kali ngetes. Alhamdulillah. Subuh-subuh mah kaplok. Merono. Geblek. Hah? Apa nek? Setan. Iya. Pensireng setan-setan yang kita. Atau sirah jeng. Pensirajing. Kau jangan meletrek kepadaku. Waduh, bahasa Jawa. Hei, Marvel dilawan. Buat gua. Hah? Siapa? Marpel. Iya. Marpel nih geseng. Dah, kita makin senggak bengi doang, setan. Oh, bengi doang kesenggak. Iya. Lamun awan mah. Alhamdulillah. Ejo. Ajur. Setan doang. Goblok. Jangan ngeletrek. Ih, ngeledek kali. Jara batur-batur kan. Ngeledek. Yang kita nor bisa nyeluk ngeledek. Iku. Atau ngejajan nih. Goblok. Ya. Kau jangan menghina kepadaku. Aku selama ini kau berjumpa denganmu. Woi.
Wih, bahasan di. Iya, tu bahasa cehala la cinali wal khair na janau. Apa ko artinya? Iya sih esok berata kan belajar pemerahan ke nyolong tahu kalau Goblok. Woi, sirang uruk ya bener amat kita kok nyolong tahu. Woi, saya tidak duduk ngaji. Atuh ya weru duduk ngaji. Nah iya. Kan nyolong itu tadi juga tuh di pelokan. Iku mah ana dunia nyolong sedusun. Apa? Pedagang sapa di konon salah sapa dagangnya turu. Terus? Tangi kan orang kelentangnya jukut kita dulu iku marane kerajinan tangan. Woi, maling iku mah. Ya nggak bisa maling mau coba orang wara kan kita mau wara nih pedagang. Uangnya turu. Uangnya turu. Ya Klemen bisa turu uang pun. Berarti ya saya nggak tahu. Dari tadinya saya menyoplok. Ini nyok sih ngomongnya sih bener sih. Kita mau orang-orang omongan jarak kataku. Wih, jarak kata. Musira ngomongin Oh, jarak. terang karena utut. Goblok. Atuh iya ku pedagang tahu Klemen turu. Nih ya orang yang boro-boro. Kon siapa kita menangikakan semau negang. Terus orang Mang, kita tuh pada mau belanja. Oh. Klemen orang kelentang tani ya tetap jukutakan. Karena ada kerajinan tangan. Iya beneran Ira kalau ngedar. Nah iyalah. Ya wis ngerokok dikit supaya seger. Mantap. Aduh. Mana? Apa? Manap. Aku nak kerungu ke sana. Sain. Wih, boleh ngerokok nih mah. Rokok apa mangkut? Hah? Rokok apa? Apa? Rokok apa? Sirek curek. Sirekku. Apa nih? Rokok apa? Lembu. Iku merokok si Dalil. Diajak beripin wih. Cuma ngerokok ngeriung. Bisa dipah. Di. Premen. Si aman ku rapi nonton pengen turun pengen baru taplak ya. Oh, siapa kah? Ku saripah ku. Premen. Si Sarman Premen. nonton pengen turun pengen baru taplak ya. Premen. Ku anak si Sarma ku. Iya premen lah. Gua mending mau ngongkong memakan memermelek. Rokok apa kun? Ya rokok si Al-Fatihah. Dalil aku. Iya. Oh, berarti aku mah rokok ceramah juga. Rokok cerah. Iya. Soalnya Dalil terus ngilin di. Waduh Dalil orang sih Ra. Ya tuh weru ah. Weruh lah apa? Ih, Apa yo? iya iki dalil. Singkatannya setan. Nanti singkatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hana wal haram mil hadi wal haram. Hari haram tuh harampang ya. Hah? Sirak kalau mau esok aja maling ayam. Ya di rokok kok. Iyalah. Pira sebatang sini. Apa neng? Iku sebatang saya Iki? Dalil ya. Iketeng ora? Buku si Kima gati saya baru-baru di keteng. Ya. Oroli di keteng si Kima. Oh Roli. Ya sebungkus CPK. Sebungkus mati awang mah dicelukakan iya semanganan mangkanan norenakan. Iya. Biar pira sih omongaken teh sih. Sila sih wi. Kau jangan mengisin-ngisinkan kepada aku. Waduh, kita lamun enak kok tuku. Usah jalan. Ih, tamalah. Sira lebay amat. Si. Buru rokoknya pira kon. Si aja, sila. Setan buru. Si. Buru setan. Ini merono. Sila. Waduh, jebol. Waduh, kos kaki kita jebol deleng enggak? Sira kita selati menyawa. Kos kaki dicokot berit. Waduh, jebol. Wis buru, rokok pira kok? Iki dah. Iki. Ya, Rokok. ya sebatang pira. Ya sebatang ya semono lah. Gope. Woi, bersapa gope. Sewu. Duh, si Kemal kasing zaman sewu dusun. Sewu dah. Wih, roli. Sebatang. Sebatang roli. Pira? 5.000 setengah. Dengan disangon kita. Iya, disambut dan terus sih rakyatnya cilik mengsambut. Woi, 234 kah? Samsu sehat. Ji Sampun. Ji Samsu.
Samsu. Ora bisa ngomong di Samsu jadi. Gagal keblak. Orang beda nerokok si Samsu. Enak ya? Inuhun. Woi, itu korek setan. Woi, mentang-mentang korek doang. Wah, kali. Kita mau perlu disangka, deh. Wih, ampura, aku mau rasa kejam bener tuh meletik. Kalau disiak doang tuh. Wih, ya enak gitu lo kenalin lah. Ya enak sih, rasa nggak korek emang taling kali. Kok digenteni kok? Man, korek man. Gara-gara si Asep. Enak ya rokoknya ya? Lah iyalah. Ya coba. Aduh, Apa maning? lah kita nak ngerokok depet lah. Sirana nginjili korek maning. Iyalah. Oke. Merene nyu marep. Apa? Buru kita sini nyot. Preman sih rasanya nyot. Wes usaha wong bang. Atuh usaha lah. Terus. Iya, nyampe kempot pulang deh. Mati. Apa Almarhum. bedanya mati kalau nama? Weh almarhum mah wong sopan. Hari mati? Hari mati mah wong kasar. Hari almarhum? Weh si ibuku mati. Wih kasar. Apa bedanya kalau mencira mati nih kan? Aku si Asep dia almarhum. Weh ajak itu sih goblok. Jadi mah ngomong kasar ya. Oh konon. Oh iya wis coba. Kalau mencira mati, kalau Ya. ada ditunda di kuburan. Ning. Rapatan pemerayan nanti. Weh embung ah kita mah. Kocok pecunda. Weh enak-enak tolong. Coba lah mencira dok di makam. Iya. Ya, kayak pocong sirane kena dewek kan kalau siapa Oh sirane? iya wedi ya. Lamun ning pemerayan. Atau nih kalau mah pemerayan karyawan lewat. Terus lamun anak karyawan ki esuk-esuk ki ya. Subuh kah? Jam apa subuh? Iya. Lah iya. Kita nongol. Nongol sirane nih kono. Iya, ngedelengaken be ya. Ngedelang akan menonton bundiku kayak silitnya kan ngedelangku. Siapa? Kayak gitar Spanyol. Uroro sirah gitar Spanyol. Oro-oro. Sira-oro. Ih, kita ketakut. Oh. Terus lo. Woi. Bebalas. Oh, di murid toblok. Bebalas der dibalangaken ning kali. Toblok. Woi. Hei, di prene. Apa? Nakita ko. Atau nuhun sih waktu kita di balangan. Kita mau kelek bayo. Ay, ngomong-ngomong. Soal semen. Tiga roda. Iya benar. Duduk sirah ngagembrung ngagembri bini wong kenek lagi apa toh? Lagi dodok. Tuh lihat kita lagi ngadep. Maksudnya sirah ki ngoberi bini desa kenek lagi apa? Lagi dodok. Lah iya baru lagi dodok kita lagi ngadep. Hiburan. Siapa sih ngebubur? Hiburan. Iya siapa sih ngebubur? Lamun si taman mau waras siranin kita. Siapa sih ngebubur sih toblok? Ih siapa sih enggak? Belum amat jing. Lah kita ngomongnya apa? Jere kita ngehibur, silakan tetakon. Lah iya. Lagi apa sih Rane? Kita nih lagi ngehibur. Lah iya siapa sih ngebubur dari kita ga? Woi, toblok sama sesiriku. Ngehibur lain duduk ngebubur. Oh iya, bro kita gak kerungu. Apa? Aku nih lagi nyolong kuburan. Bila aku kuburan dicolong. Ngehibur. Oh ngehibur bapak hajat sekeluargi. Iya. Orang bro kita kan mah. Hah? Orang bro. Teh Sarmin. Ih mau bisaan. Ibu kuku anakku ning merek Ibu itu. ku? Iya. Iya pun si Sarmin juga. Oh, mang sarapan. Buku si Sarmun. Iya sama sih yang aja teh. Nah, saya nggak tahu. Oh ya udahlah Bapak Saibul Jamahat be. Oh, Saibul Amin lah. Yung sirani Saibul Jemahat. Iya Bapak Saibul Hajat. Alhamdulillahirabbil alamin patepung lawung Pak Aprok jongok kulon wong kero. Iya. Sakero. Sakero. Kulon wong golok sagolok. Lok. Lok doang sila mah. Nerusaken doang. Kulon wong sa pemerayan kabeh. Yayan. Si ayan nani ngarendong busur. Ya.
malabar. Oh, sama labar. Ya bar. Bar kapan paling sebar ya, Bar? Ya dewek ngomong-ngomong ngecoblak be. Iya, kita harap menalakan kalau nuang kene Iya supaya weruh. supaya kenil. Kenal. Jare batur-batur Di babet sih Ra. Ih, tamat. Supaya jasa jadi wong. Supaya kenal. Iya. Alhamdulillah. Ya. Bahkan kita balik singkara sepaberan pengaruh Arius berumah. Mang Ya. nyampir. Mampir. Hah? Mampir. Jare batur. Mampir dulu nyampir. Kok kita orang bisa nyeluk nyampir. Ringo toblok. Atau nggak jajal, Be. Ngejajal maning apa? Toblok. Kita harap menalakan. Ya. Kita harap menalakan tapi harap penggo sarung nipit. Iya supaya rapih. Supaya kena maku ape masjid musola Musola. kita Jumat wingi gak lewat bae. Angke sih. Hah? Berberu. Cuma tuh ini Lewat bae. di masjidku. Lah iya musola lewat, masjid lewat. Arab sholat. Ih, berberat sholat. Arab tapakur. Ih, berberat tepakur. Lah sirane klemen. Lewat doang. Orang mampir bisa. Orang lewat doang. Kira kita mah Arab sholat. Ih. Iki arane gepeng Garut. Oh, gepeng Garut. Lah iya, Barang di jembreng. babu curut. Waduh, mampu dong. Ih, pepatak sirat. Potongan jurti gitu. Oh, potongan jurti. Lah iya potongan jurti. Lamun durung ajur. Wah, digenti-genti. Geblak orang ketuku be sih dong. Ih, jare siapa? Ajur. Salah ngegawat apa no? Bisa jadi. Kudu, woi, dobrak. Lambul kinja salah kita mau wingi minta kantara kaning penepung kon dijahit. Penepong Lah iya, diantarakan. kantara mang kita tolong di ampura kita ngeganggu. Kau kan cerita kiki kon ngedomaken. Oh, terus didom. Bor-bor aku sing didomek pun ku set ku. Ndi. Oh. Domek iki ke bolong man. Sarwiti. Terus dinggo lah. Sarminah moraga. Ya guys, dinggo. Arep usaha. Rokok bae modar sih ta. Tapi ke rokok memotar. Siki aja ngerokok bae set. Aja ngerokok. Ning ngarep Kang ampura ning ngarep pengeruang ngerokok pada dicekeli. Nindi, Ning ngarep modern. nang polisi ku. Iya, ngerokok pada dicekeli kabeh. Ya ampun. Ye, aja gegabah karena ngajeng ngerokok ning ngarep. Benar. Ye, ora percaya. Si ngerokok ning modern nang polisi dicekeli. Ngerokok dicekeli. Coba. Los dipikirin sirah. Los kon. Lah, Kita kele. Bisa wong. Bating. Ya wis premen sirap emang lah. Nah. ah, Iya, gua samping sih benar. Orang mancing-mancing. Wah, kemataannya. Goblok. Muter be. Waduh, Mang, nganggo apa, Mang? Nganggo apa kuning? Aduh, kenang kuda kita ki. Geblek. Kumaha duduk nganggo sarung? apa? Boncang Iya, sirap ngomong jorok. cangkir. Weh, duduk. Kita gaweruk. Cangkir. Arep ngunggok tawa. Kesekak. Yes, bener gua kesana. Suatu bohongan bisa tahu. Iya, wis modal lolos dah. Bodoh. Bodoh amat sih dulu bodoh amat. Wah. Woi. Aduh, lu pengen ngoyo. Oi. Era semit temen. Apa nek? Untuk siraku. Sirap. Sirane mejur. Geblek. Aduh. Bolong. Gelatih apa? Pokoknya emen. Sirane ngemen-men. Ih. Weh, atuh wong emen malah kalian anak wadon. Lah? Barang tas turu barang mudi emen sekabean ta. Iya sih. Iya beneran mau. Bisa jalan emang. Wes aja ngecoblak bae arep Ya. menalakan. Ya. Kalau wong kene, Wong kene, wong kerok, wong keroh, wong kerok. Wong kerok, wong keroh, kerok. Kerok sih ta mah.
Kerok baik kalau nungken aja. Ayo. Ya. Ih, gede jing. Hah? Jadi ada penolakan buru ngomong jing. Lah iya. Arep penalakan. Aduh iya. Arep penalakan mah lamun orang ke musik mau enakan dusun. Oh, mau ngerinehan. Oh iya, bolang ngajoro. Kayak wong kan. Mau Enakan, kono. enakan. Sira mau ngerenahan. Iya wes. Yuk. Ngomong musik. Iya. Saya kita. Mas. Mas. Saya upe mas. Mas gondol gandaria aleman alemudin atong alias compreng. Durung. Aduh. Durung. Iya. Ya sirok ngebolot temen wong. Iya tuh polot ya saiki. Esuk menyangkin. Durung. Durung. Ya. Hati-hati di perjalanan tempat tujuan semula. Lamun ana belok kon kelurus bae. Nabrak. Kayak cerita kalau lamun ana belok kon lurus. Nabrak. Barang belok di sawah kali nyemplungan kita nasi berabe. Ayo. Mas gondol gandaria alemudin tongeot alias compreng. Durung. Tengah he. Tengah. Iya. Wih, sirak mengkain mangan ketan. Mas gondol gandaria alemudin tongeot alias compreng. Mas gondol gandaria alemudin tongeot alias compreng. Mas gondol gandaria alemudin tongeot alias. Waduh. Wah, mati ki mau wong ki. Waduh. Waduh, mati wong ki mah. Ilahi semudah teman. Insyaallah diobati. Sampai waras lah. Woi, rene duduk merono. Ih, kuping-kuping siapa? Kuping sira. Lah iya sing ngempos kita. Iya emang masalah buat lo. Sira anak kuping. Iya, kita mana? Apa-apa? Ih, iya bok sistem hati. Oh, ngalah. Ayo, Repo. Kita kah? Siapa? Mengempreng. Idi. Oco empreng compreng. Oco. Empreng. Empreng. Oco. Empreng. Oco. Empreng. Oke, resort. Kan disingkat. Atau disingkat ke compreng kono. Oh. Ayo, Com. Iya, preng. Hah? Anak Mang Comprang. Yoi. Iya. Dodok apa ngarep? Iya, aran baru-baru. Oh, Mang Sairin ku sapa, Deng? Dodok mengarep. Aran uang baru-baru. Ya ku sapa ku. Dodok mengarep. Gaji pengen gede nek. Ku sapa ku. Ya sapa? Lah iya sapa? Kita. Atuh iku deh. Lah iya baru kita bisa iru. Oh, memang Mang Compreng. Ya. Compreng kan. Nah, Tujuannya merek iki arep merek. iki sing merek iki. Ya tujuannya memrene saya mau mengonok lah. Oh, menghibur. Ngahibur ulah setengah sepotong tong. Aja sepotong. Aja sepotong lamun sepotong ora enak. Ora enak. Premen lamun turun nang seret kalau sepotong kan ora enak. Ora enak. Iyalah. Iya. Kuduna digabresaken bae. Gabresaken bae kabeh. Iya. Lamun ora wawu ikuna lamun rabine ora wawu. Ya. Merana raine. Merana raine. Silite mrene.
Terus digejros nang sih. Kita mau ingin jadi rumah sakit orang pengen. Orang pengen apa? Orang pengen disuntik. Oh, Atau dipikirin sira. ya. Gua udah sing ngabut, praku silit sing disuntik. Woi, maksudnya ngejalur merono toblok. Biar bisa. Namun silitnya sing sakit mereka ditojos. Gua udah sing ngabut sing silit sing disuntik. Nang siapa disuntik dokter? Jadi bidan. Bidan. Lah iya. Atau dipikir si lo sira lamun abot ndak siapa sih disuntik. Silit. Lah iya berarti kan orang masuk akal. Oh iya ya. Udah jadi dokter kan. Harusnya apa? Jadi dokter. Ya. Udah bapak compreng jadi udah dibuka celananya. Jere? Iya. Jere dokter. Jadi dokter. Premen je. Sudah aja kamunya nyonggeng. Terus? Itu nonggeng kita mau kayak Iya. Barang ketimpang nih kita dokter. Iya. Panas tiris. Oh iya, panas atis. Iya, tiris keluar panas. Iya, iya. Terus? Aduh, saya ini lagi pusing kepala. Sudah bu kata saya, kamunya ngecengking. Terus? Atau tak suntik ini kita. Ih. Gebruk. Wih, toblok. Wih, berarti duduk sira sih disuntik. Atau duduk. Bidan nih. Lah iya salah sapung kita lagi mengkeda jadi dia terus. Toblok. Geblak. Wih, esok set. Pada kegelati penting abang. Benar. Ati meter deh, aku sampai 6 meter. Benar ngebot berapa? Hah? Benar ngebot berapa? Beberapa nih. Itu sih. Batang dia. Wih, waluhu, wala cacaku di bala-bala di kolak waluhu. Apa itu? Kolak waluh. Itu mau kena bulan puasa memang. Lah iyalah. Iya. Apa? Wih, itu bunga menang-menang ke sirke na merek. Ana merek kek. Ko, Ya, turut ini sirake. orkes. Wih, orkes. Sorgen. Ko, Ya. turut ini sirak. Dal Jaberda. Dal Jaberda. Silit Belanda. Silit Belanda kan. Nun Jaberna. Nun Jaberna. Ate dipikir kalau sirak, ati bener silit Belanda kalau silit Cina. Oh, iya ya. Orang merekku. Go. Apa ku? Go. Usu ada. Nini dicokot kuda. Oh, Ah, sapi. oh iya tuh. Iya. Sarman. Wih, Iki rombongan sing ndi kono? ya saya kan gak beru. Jati sing Bandung ku nih. Orang-orang masih kono ku sing tangga sebelah. Dibaca ga? Sarpi buruk. Hei. Sarpi Group. Hah? Seni Sunda. Ya oh, seni Sunda sapi buruk. Sapi Group. Hah? Sapi Group. Lo kita nggak bisa nyeluk sapi grup. Iku. Atau ngicip Oh ya oh, seni Sunda. Ya. Tunas Jaya sapi buruk. Sapi Group. Ah, ya weh, siap. Woi. Hari jengkel juga guys Oh, aja. mau jaluk duit, kau mau jaluk kepanganan. Atuh sirane salah mah jengkel kita mah. Ih. Kau, ya kau. Wong jeung ora duwe Kakek kira gaji ke. Ngomong-ngomong, iki anak Apa? biasa. Si N. Si N. Akeh si N. Sini gak ada. Arab sing iya. Debalik kumpak mang kono. Si mau kan? Cekerek. Apa cekerek. Iya, timbang. Lagi kasih mau kan? Organ Oh iya, anak. anak penyanyi nih. Anak. Kok gitar penjaluk lagu dipit. Oh, Arab nyanyi. Harus nyanyi dipit. Nyanyi apa? Deh. Lagu apa? Hah? Lagu apa? Oh bunga. Emang bisa nyanyi? Dewi kita pentas daerah Tangerang, ibu-ibu sing kita mereka mundur sing mobil ibu-ibu pada ngejejer kabeh. Oh, pada ngejejer kabeh. Pada ngejejer kabeh ngebaris. Ngebaris ngedelengangi dewek. Dewi baru-baru ngetelang kita. Ngedeleng apa? Deh, kita deh Hollywood latih putuna hilang. Jadi kita marah ngedeleng dewek. Kita ngeperet mundur sing mobil kah? Ya. Dari tadi disambut ke. Oh, mobilnya mobil setanja kan ya? Udah di setanja setan. Losbak. Setansa. Los banget. Kayak berdus sih Rani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gedang galu manding gulu. Gedang matang manding weteng. Ya. Cericit putus sing silit. Ye, Capek ngising setan. goblok. Jadi kita mentalani kita mah apa aja? Coba lah bicara ngising orang itu metu kejubelan. Atuh gak itu jampe nih. Oh, konon. Iya, anak gedang muli sekundul atuh dia. Wis nyanyi apa? Itu batuk beneran itu. Iya, sebodoh amat lah, modal los lah.
bungaku Woi, salah, woi. Woi, nudingnya salah. Singken sih. iya kita memang kene Blodok. Betul. Terus aku nyanyi nih salat-salat. ya yang kita pengen sholat Ya. duhai bunga pujaan oh bunga dahlia oh bunga kesayangan oh bunga dahlia bunga secantik menangis menjadi rebutan oh indah di taman seindah dunia oh bunga Aduh, digesek kenang kita kayak rada ngatep gitu. Aduh. Ada siarap ke gitar tak apa? iya itu kan melodi nekane Oh, melodi nih kono. iya Teo. nanti dia teong kan iki serpek Efek. Perfect. jadi gitar listrik kan Iya, efek. yo kita udah bisa efek Ih. teong Terus gatal tas irane. Kesrek mereka. saya tidak aku ikut lah Lagu apa? iku mah anak gitar efek-efek Ya, orang enak semua. orang enak ku mah Lagu apa? selaku sirabe lah Lagu kita. Oh, Asep Iraha. Asep Irama dusun Oh, Asep Irama. Iya. Iya wis. Gimana? wih beneran nih wih Aku orang ketahan. Amin. Larang itu orang ketahan, amin. Tuhan konon. tolonglah hambamu lah iyalah dari sengsara sengsara karena cinta musik tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup dalam cinta kekasih tercinta entah kemana kini tinggal ku sendiri dia yang paling ku cinta dia yang paling ku sayang aku mohon walbong Woi, jangan ajan ku nih. Wah, si Rama orang bisa moraga. ya murah lah Bisa aja sih nyanyi lah. ya jadi salah Si Nendeng celungku. wis titip Titip. lamun rapi kita waratakan ya
Oh, sirah Dewi Rapi. Belum tahu. Boleh sirah kesek-kesek dah. Si sijina sing roro tegawas, si tinggal siji doang si tegawa. Wah, duduk. Duduk bencong kabeh. Oh. Titip lamun ana rapi kita warakakan kita nunggu ning warung. Oh, terus premen ngomongnya kita nek. Hah? Premen ngomongnya. Apa nek? Engkau ngomong ning dheweke premen nitip pe. Nah iya. Ya. Kok dhewek lamun tetakon kan dhewek ka. Ah, Mangasep. mangasep. Enten laki kita. Nyala lagi kita. Ya, sapa laki nek? Siapa laki nek? Warakakan compreng kono. Misale ka. Oh, iya wes ya. Oh, warakakan ikan ka wong lagi nongkrong ning warung. Oh, iya wes. Lagi ngopi udak-udak sambelado. Oh, konon. Lah iya. Bro ngopi karo sambelado. Iya, apa bulan mana bara-bara cing Oh, kono nih. konon. Ya wes. Ya. Warakakan. Ya. Kita nongkrong nih. Astagfirullah, mulai. Mau ke Arab ning warung jika. Oh, jere si compreng. Iya, mau nitip nih kita. Jere lamun anak rabi kita ning warung, je. Sing mau ning warung durung balik baik. Emang kotuk apa? Tuku beras nih kita. Waduh, kayak di gong ngeranda. Kita nongkrong ini ning sobong. Orang balik mesti compreng. Terus durung itu, Ada durung masak. durung ngeliwat durung. Ah, jika. Waduh, blona si compreng ku. Kunek nih si compreng. Neru ku ning warung etan ku merenakah. Ngomong Arab ning Iya warung etan jika aku nongkrong kono jika. Bengakan. Jere sira kon tuku beras, sira sing mau. Lah iya, kita nih dari tengah tuku beras sing kono kita ngopi dipit barang balik lu ngasih pawon lah ke wong. Wong sira mah tukune ado wong anan mau nongkonine suwe. Ning kesari. Udah, jere ning Batak sira. Batak siapa? Ning Medan. Buah tuh amat boro-boro kemar tuku beras ning Medan ongkos sepeda melep cukup. Woi, sing pinggir jalan kakek. Aku dipikir sih rabi 10.000 pengen tuku beras 11 kilo. Ipitan. Atuh sir bari nyolong liat. Wah, ya cukup. Warakakan. Ya. Kamu nana. Saya menunggu-nunggu di pawon. Oh, nungguin di pawon. Hah? Ngomong Arab ning warung endi lah? Weh, wis ning pawon kita. Ngajar sama si compreng kok. Ih, Kita ning wis ngelih. wis ngelih. Aduh, weh sebol aja sih mangane teh. Pulang. Cek kita nih gubeng gak gelatih dewek Pawon ini kayaknya mau muter-muter bae selatih. orang gak pendak. Atau pantesan dewek di kobel-kobel orang mancing-mancing nih. Apa sih di kobel? Kajar batur-batur kan. Nggak tapai. HP. Emang sih HP? HP. Yung kita mau bukan duduk HP cing. Kita mah cepet tuh si pedagang 5.000. Halo. Ih, satan. Barang ngambating ya kira gini segala. Wah, si tamunya bilang. Hah? Ning endi? Durung pendak. Durung kepenak. Wong iya tapi durung ketemu. Beneran amat gue lagi dasar mau jore wis ireng. Ning endi ku ya? Wis digade akan teh. Aku dikade-kade orang payu. Kayak motor kita nih teteh gua. Digani kau. Coba digelatih. Aja mundur gua teteh aja mundur weh itu. Ih, ketelimo. Sira orang kedeleng tah.
Rabi. Jauh. Kakak. Ku ning tiang listrik ku. Tuh ngadalang lagi kita tak Iya, Bu. Oh, lagi ngojay ku. Balik-balik premen nih. Buru ko. Halo. Halo. Kamu di mana? Woi, Sep, ada pengumuman. Iya. Ngomong, amun harap buku pres adokku. Iya. Woi, Rabira stres apa? Jembo. Rabi. Halo. Puyang amat gitu. Ih, jangan nih, Rabi karo lakine pada bae stres ya kalau. Halo. Halo. Kenapa? Kenapa setan? Pengumuman. Rumah sakit kebakaran 7 mayat melarikan diri. Piraku. Lagi pikirin sira. Ya piraku mayat buat dinding kebakaran. Iya, tuh barang sulit-sulit tema dia mulai. Antone si mau nih kene. Lah ya saya mah tadi nih jangan jujur. Kenapa kalau ngomong iku? Kita mah gratis merana. Yo sira mata nih suram. Kalau mau ngejogur ngene sakane patu. Ini pres eh. Wes ning anak. Wes. Aku nih orang de sayur di dol maning sih kene ning anak repo. Ani doko kaken nih Geblek amat sih siraku. si geblek siapa? Sira kita menogone ning sobok. Terus ngali. Ya mak. Balik. Ari mama elaka nih pawon teka kan ning anak. Nyebutnya apa? Lah iyalah. Nyebutnya apa? Mama. Wah, Mama. Lah iya, Rika kamu nyakentut ya tidak. Mohor be muat mama muat Wih. mama. Kayak anak duitnya be muat. Ini tak transfer nih kita. Oh. Transfer. Sohoren. Duit kabeh. Duduk. Apa? Campur kodong kestema segala. Wes ning anak tekan Yang itu iku berase. aku di Kita kan ngegain duitnya 10.000 kok. Lah iya, Kita ini ngejaluknya sing 25 kilo. ati sing selawe kah? Iya. Ati dipikir Duit 10.000. Bu, kita satu uang mah ditambahin ke dewe. Kenapa sih ini kita nih? Woi, Mbak, Mak, ke rongok akan Gusti aja mama. Ya kan nenek. Enak kayak gitu mama. Woi, ya ke teteh. Ih, kayak bingung amat kita nih. Oh, Sira nih orang megawe wong anu Ya, resmi. siapa? Sira? Mobil sawah go tersapa. Ndi. Buri buri tersapa. Ya mun Yang siapa? kita negara ngaku jadi Iya. pantai Pasti oleh ngutang beras itu ya. Demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Woi, Sira marep sahadat tolong. Kita mah pengen ngaku beras kepotong aja ngutang baik. Coba sih megawe merenaka. Aku udah megawe juga punggung. Aku saya iki mau megawe ada duit. Teh. Gimana kudu mangan? Emang iki maune orang megawe? Dede. Iya. Udo, orang megawe. Wingi mah kepenak ning warung Teh Sarwiti. Dewek kayak ngutangi susu. Pen rumah teh. Sira kepenak ning keblak. Lah remen Kang. Ki. Sira ki lagi ning apa warung Teh Sarwiti ya? Lah iya. Sira ngutangi susu. Ada Los. salah paham. Los teh. Kita mah cuma ngedeleng doang. Sah. Ya, Kamu jangan bikin musola. Woi. masjidku gede. Jangan terbakar. Masalah. Iya. Aja dipikir saset penggeblek gua we. Bukan geblak-geblak Sira. Udah kita ngedeleng Aku tah. dipikir ngutang susu, aja dulu susu uang. Susu nih susu saset. Geblek gua cek emang. Iya kan Sira kan masih ngutangi susu. Lah iya kita mah teta harma, kita coba kita utang susu. Oh, duduk ngutangi. Duduk. Darani kita mau ngutangi susu. Sirok marah gawe masalah. Kau ngejeklan hatiku dalam-dalam. Ya udah Saya mama. nggak capek. Ya. Saya merenaka. Kita. Iyalah. Kalau ongkos ya kak? Buka dulu ngapa dulu kita kongkos. Ya kita ada Arab ning Jakarta. Namun kita ning Jakarta orang gak duit bukan yang pengen lunga tengah. Ya wis marana megawe ning Jakarta kan ning bandara kakek lowongan ka. Lah Iya. Kuli-kuli. Kudu naken barang uang ya. Betul, anak pegawaian guna Sira mah. Bandaraku gaji Ning- gede gaji he. Ning bandara Gaji, ya? Ning bandaraku gaji gede. Pira gaji? Gede pira kasep? 3 juta sebulan. Semete. Seminggu. Seminggu 3 juta iku sebulan di. Gelem ora Sir seminggu. Ya wis ora musola. Masalah Ya kok. merene.
Kene setan. Jeung kene geblek. Enggak. Iku mah termos. Apa kok? Ya wes ngomong. Toblo, durung ngomong. Anak pegawaian. Ya. Pokoknya mah ngetoakeun barang doang ning kapal. Orang pegel metongan barang doang. Ning kapal bandara kuning kono po. Soekarno Hatta. Ya ning Soekarno Hatta. Lapangan nih kata. Iya lapangan kapal. Ya wes. Jadi lamun Lapangan bola, lapangan kapal. Iya ning Soekarno. iya ning kono be. Pernah ibu. Jong kita na pernah ibu emang Bapak Soekarno rada ibu. Iya Pangarno. Iya ku Soekarno ku. Deweke. Iya ku. Maksudnya kan iki anak kapal. Heeh. Kan tiba ning luar negeri. Sing angkasa. Iya, mau turun di bandara. Iya. Ngetoakeun barang doang. Ngetokan barang doang. Iya. Seminggu 3 juta. 3 juta. Kecil temen. Ya ku barang sing kapal ku. Ngetokan barang sing kapal ku. Duduk. Metukakan barang ku. Metu. Iya. Iya. Metukakan doang. Iya, kon metu doang. Lah iya di kok dipik jalan sekolah. Gereget orang ngerti-ngerti nih jadi. Iya ku. Gatel ada mangan bangku sekolah. Ya kita nerinyuh ta. Ya percis rinyuh jeung si Ramo. Ya ku sing kapal kan ngetokan barang. Iya. Iya ngetoakeun barang sih Rane, cuma ngetoakeun barang doang. Iya. Pudun ko ya. Anak uangku. Dipudunakeun barangnya ku. Iya. Gampang padahal mah. Sira kamu gak ngisi-ngisinakan masyarakat. Pas sirang isi-isinakeun para masyarakat premen. Lah iya, wong-wong mah pada mau itu sih kapan kita ngetokakeun bedong tuh. Setan. Woi, atau tim gaji gede kompodit. Lagi Dharma, saya mau dikemanain? Oh, angin Dharma nih. Iya wis kuwi megawe wis menang lah. Ongkos. Hei, angkos be. Atuh koteng tetang ada di pit sedela. Kita nek arep puli nyopir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Oi. Leopa. Banyak. Waduh, woi, durung apa-apa wis ana sing nagih. Apa kah? Kurang duit kan. Beli ngata. Ya ambu sayangnya lupa diriku. Utang BH cak. Waduh. Mending utang cangcut sama kelingan itu. Iku BH cangcut tuh guna siapa coba? Sedangkan kita rumah tangga suweku ya. Boro-boro nunggu makan cangcut kalau BH nih kita. Dari siapa? Lasing semeter ika. Woi. Ningen di ku anak semeter cangcut. Dia urus sirama. Arep kena Wong silit kita kukur di. No, ngomongnya iku ngutang iku si makanan ku guna siapa juga iku? Ambo cek ngomongnya iku na wadon. Kau jangan menghina Jangan kepada ngerasa, tetama orang ngerasa nerima ku barang ning si comprek ki. Tapi cilik ku mah kayak cangcut teh. emang harus kuatan ini dewek ero. Nah, saya kira kita takut guna siapa iku cangcut cilik itu. Rumah sadaya anak orang. Ya aku anak kita mah masih bayi. Ya iya berarti ku udah bayi. Pasang pasang Nah, anak kita mah lanang. Ya emang cakit lanang wadon ta. bisa bae ngelake wong. Kan kita nih ketukur oro. Iki kita lanang, iki wadon. Woi, iku sendal kah sendal? Kena sepit sendal swallow. Sendal wadon kah? Sipit kayak Andi loh. Iya. Woi, sendal kah BH bisa. neka teh, ukuran neka. Nah, maksud aku apa kita harus mau BH? Beda kan merona kuning ya. Capek deh. Kira aku anak kita harus mau BH. Kita sih kayak besar aja utang BH orang juga utang BH segala. Woi, bayar. Wingi mah bebisekan jika teh mereka kak. Kita kimeten cangcut karo BH, jeung ngomongnya ke tapi aja ngomong-ngomong nyerabi kita ya. Jeung ngomongnya ke konon kan. Sirane mau warah nih BH BH. Aku ya, kita mau ngomongnya sejujur-jujur kami nikah ngomongnya kan. Lah iya. Teh juga. Itu tes siti. Mesen cangcut karo BH. Iya ada ngisinakan sih we gua anak seramen kah. Iya aku nih cangcut. Kalian mah duduk kona labi deh. Wes dah bete, kebayaran kobe. Kobe kapan? Cangcut BH. Ngomong pas sini kurang aja ngentut. Ngentut ya. Negara jak lu sing kene. Waduh, mencret.
yang sendal gimana laku. Mau dorong cewek buat Ya wis. Kita mau seruat kita lagi nganggur bukanan ko. Dalam di ruang mak umaga ketongku mobil ke pada ngejogrong dengan rumah. Aja salah paham, mobil keduduk mobil dewek ya. mobil siapa? Mobil uang, lunas bora. Iya. Coba menuju ke dalam perbanyak belum long. Maning. Emang setoran orang gede. Atau lenalan kita, jore-jorekin jadi gemuk. Wah, jangan sang. Pegat. Aku senang. Iku Rabira. Ya, Wih, bohai Rabira mau kudu. gara-gara tukang jai kakak, setan doang. Tukang kemplangan. Tukang kemplangan kok. BH cangcut kapan utang? Emang sih orang ngerasa? Atau ngerasa kita mencitil. Kumaning BH. Iku Rabira harus juga duit menongkos. Ya, kita naruh ning Jakarta. Jakarta. Ya, Iya. arep lunga sing kene peke sing walan takak. Ih, walang tangan iku no. Kaya merana. Kamar koyo siraku. Wis buru berangkat merana. Iku duit iku mah kelambi ku mah. Kami kok pokoknya amun durung oleh pegawaian Aja balik. aja balik. Aduh sira. balik. Iyalah, kan kamu balik. Lampone kita ne turune atis. Ih, woi, titipakan. Penderitamu. Hoi, titipakan yang kita be. Pengen sirane. Rabi sirane. Oh iya, kalau barang kita balik kone anak emak. Pokoknya Ya boleh. 100.000 tau. Wah, kuno 1.000 juga. Atuh ikut delang yang nolana pira. Oh ya apa-apa. Atuh iya. Kenapa papat mah? 10.000 iku. Aja ikisi matane ku. 40 ku. Iku lona amat. Allahumma warhamna warqidina lah. Kudu muat iku ya, kudu nyampe merane ning Jakarta tuh kudu 40.000. 40.000 ki. Iyalah. Berarti kita nih orang minum, orang ngerokok itu. Iya, biar apa sih? 40 iku duitku. 10, 10, 10, 10, 20. 40. Balik akan mana? Iya, 10, 10, 10. 10. Ya 20. Di Sijawakan. Iya patang tuh. Atuh iya lumayan ongkos meranan Jakarta. Iya wis pane mobil wis rek ke pojok iku. Ih, kok nepi. Ya wes. Iya. Selaja kakelan kanan nelak lemari. Tengok. Kula di kana mah ngontrak apa? Duh, bener-bener ngontrak di manajer kontrak. Kasih bayar pegawai toblok. Ah, Harus pegawai. atuh marang pegawai kalau diterima dipit bareng orang diterima jeung dia pindah beberapa bayar kontrak memangan gak kurang. Ya wes pegawai mana? Berangkat. Ya wes. Ya. Terus kita menjaluk doa ane bae. Ya. Minta apa? Sini ngomong wadon dah. Si buru-buru mati. Ih, setan sirap kita. Sangkut harus di Jakarta ya. Aduh, Sarwina kemana Sarwina? Aduh, kita awak. Aduh, kita joret temen. Bisa? Mana lah? Sebenarnya Kebalik busur. aku premen ketibalik kapan jalan sing arep lupa. Aku lagi sebagai salaman kudu hormat mending Sinapai nane siapa? ngenapkai higa durung bae kagak arep usaha jing. Kecuali mus Ya wes lah kita mah kremen iku bae. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Waduh si compreng. Waduh, harap mati baru diselawati. Waduh, nyampe esuk temen Masal kita baduel laki nganggur mukana. Atuh iya jing. Uyuh. Kita ku ngare-ngare deweke pengen. Uyuhan Pokoknya datang. deweke ngapune mandor jing. Mandor apa? Kita gelem genang deweke ku. Bos ya, mau nih Bos mah. pengen ake duit tiga ngomongnya mah. Barang siki. Barang saiki mah bukti nama konon kuat. Amun payu mah tak gade kapan saya Berhubung berhubung arep payu pada gelem. atau karo kerompok tuh apa tuh? Lah kita marep nunggu di deweke. Ya wes, ya.
nyampe di Jakarta. Lah iyalah. Ya penak maning karo kita. Kuwi si kanan sep, nu mau ke pojok tertugel ku di Tegal Mas. Oh, di Tegal Bu. Weteng mangan-mangan. Terus tapi alhamdulillah ya. Pengaruh hari ini Jakarta mah. Atuh iya. Akeh wong, akeh tetakon. Guna iki pengaruh. Itu iya. Lamun wong orang megawe mah gate, sama mangan yang daerah wong mah. Iya betil. Iya betil. Betul. Iya monyet. Oh, uduk. Engkau ada maning. Ah, ada maning uduk mah. Pengaruh kita nih harus kita mabuk di tengah pelatih pegawai dengan negara pegawai Arab apa aja kita. Tuh iki sing pelatih pegawaian maman. Coba Nero. Ya coba. Anak. Iki. Iya. Mbok iki wong embo nang berapa? Coba iki omahe gedong gitu. Assalamualaikum kum. Kum. Sira. Coba aja. Ih, si nabu beduk siapa? Kita. Lah iya berarti sira sih. Wong sira sing nabu di korto blok. Lah sirane pengen adan kalau kita pengen adan apa? Ya dan subuh tak apa tak? Sirane pengen RCCI apa Indonesia TPI? Oh, emang bisa? Arab. Wati. Hari maghrib ku. Hari maghrib. Iya adannya bisa kabeh. Orang. Coba ini. Darahnya bisa kita mah goblok. Pengen apa sih kalau kita? Udah diceluk kok. Ya. Ya. Kalau aja dan malam lah. Iya wis aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dadang ya diding. Sekul wadang guna setik. Goblok. Yo siram kayak orang buka pintu. Tonggo deh. Coba wis yang benar punten neng. Assalamualaikum. Rika. Woi. Kenapa kau kentut? Kenapa kau kabur kentutnya? Itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngomong mik di panjang akan inget tas atau mereka pendang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Ya. Punten neng. Waalaikumsalam. Ya mau orang dijawab ya. Mau dijawab, assalamualaikum. Barang kita ada punten mau dijawab, waalaikumsalam. Coba kembali kaman. Terus assalamualaikum alaikum. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga. Nama mangga segala kok. Itu iya kau Sunda gimana? Pernah aku di Jakarta ku ya mau assalamualaikum aku nih rampas. Ai, anak iki anak wong Sunda coba bahasa karaton. Bahasa kenapa tuh? Iya. Sampurasun. Kempes. Apa sih? Azus. Mereka mendak mau pada. Sapar ning jabai. Woi, jadi sapar nang anane si mulut. Woi, kayak uang aku bilang. Atau dulu pikir nggak anak siapa, yang kono ning jaba, kemudian kayak siapa? Pelok moraga. Iya bocok. Ting orang bedanya kayak wong gelati bebek. Leme. Kalau orang bedanya wong ikan aja. Mang, ayam memek nih kan. Woi. Apa sih rame-rame ning jabaku kita lagi turu ge merem. Ate jadi kape gitu. gak turu memerem prakut melawak. Hah? Coba diceluk, Nong. Nang. Nang. Tot. Nang. Iya kan? Nong. Wih, masalah. Ih. Aduh. Eh,
Hei. Dipsi. Popon. Iki majikan iki. Iki calon majikan Sira. Iki. Iya. Oh, iki empros. Empros. Bos. Ya kayak wong kah? Bos aran Sira. Bos iku ku awasku. Kita pakai yang nyekel reno. Woi, dulu remote iku mah. Buah gernuk. Tukang minum. Iya, iki tukang minuman iki. Warung Kakang. Warung. Oh, iki. Oh, seneng Tukang warung. Tuang Oh, jare kopi. wingi lakine ketinjel bling-bling kayak. Ih, dusun. Jere sapa? Yang sira nang weane kita gak kono lakine ketinjel bling-bling. Kapan ngomongnya? Hah? Kapan ngomongnya? Bulan buri. Mbek kayak kependak. Ibeke apa? Iya, mbek kayak amprok. Wih, make sepatu nang ngene rumput. Gongnya mati. Oh, seneng tukang baru. Iya. Kakang ngarep ngopi. Lembut ya. Arep wong mah pengen ngopi tapi duitnya ya hilang. Wih, ora apa-apa ngutang dimin. Kok kependak impas. Lambung lah utangmu kana kayak matakan mau kan ya sepak ya cangcut jadi kok gawa. Ih, ora kita mah. Lambung lah. Asal dikawin baen Kakang. Ora bayar. Seneng randa. Iya, kita rangda. Woi. Beke. Ih. Masih. At yung wingi din dewek nga wala lakine ketinjel jambu. Iya. Hoi. Beke rong wulan jadi rang. Apa sih rong-ulan? Jadi rang dah. Randa ni rong-ulan. Semet temen. Dia lawas-lawas temen. Masih Seneng mikir randa. Rangda. Kali nyekel jambu nih. Woi. Diajak. Aja durung sah. Terusah. Iya. Oh, wis kene kita dadak deket nang. Kita lihat kita dodok. Kita dadak lah. At- Ini masa apa sih rokon dodok? Lah iya ya. Atuh iki rumah kita. Oh, ini mah senang. Iya, mamang sing dodok merono, ngopi, bayar. Iki dia ngopi ya bayar. Ya sudah kah saya mah terima saja. Bener sih aja grogi kan. Duh, saya nang ngegepek-gepek. Weh, sopannya aja nongkrong. Sopan jing. Dodoke ya mengkonon. Aja kayak wadon. Gitu maning ora sopan. Lah kan premen kah? Sing bener. Serakah temen bocah. Iya konon enggak. Nah, mengkonon. Kita dodok ya. Mang, Senang mikir randa. Ayo Bu. rangda mang. Ari bokan arep ngobor we wong. Ngobrol. Ngobrol, saya ngobrol. Hah? Ngobrol. Atuh sira muring-muring mah. Iya. Lambe siapa? Tidak bira. Atuh ya klemen sira si muring. Duduk salah gitu. Iya. Oh, senang randa. Rangda. Turunnya dewekan baik. Atuh dewekan. Dan di barang kita mancing di sirko na sikilet apa? Ih, kumaduno sikil kita. Sikil apa? Sikil wedus. Bersirana turun kulon berdua. Iya. Mang, mamang merene arep ngopi ya? Tak jadi ku gawe kaken ya? Kita nomornya harus berarti pegawaian bari. Gelati pegawean. Kang, daripada gelati pegawean mah mending kawin ngerok kita beyu. Nambung kita matakan udah ditumbal. Ih, kita nih wis atel. Oh, kamu kita mesti ngeremet-remet. Ora apa-apa sira jadi tumbal. Oh, senangnya suka demi suka. Apa adanya. Tapi mamang bener ora, duwe rabi ora. Rawes, rabine kita kedol. Oh, berarti mamang kuda. Duduk sapi. Sing duwe ora rabi kah? Woi, duda setan. Oh iya tuh, duda. Iya, aku naik kuda aja. Woi, sih kebalik panik setan. Woi, mata kita nih mata. Oh, senang rame ya. Rangda, ih mamang sing dodok dimin. Kita gagawe kaken kopi dimin ya. Mamangnya nang bandingkan ya. Aja ningenin di. Oh, wadi hilang. Boleh. Iya. Mang. Iya. Udah ganti amat kabel tuh. Pedih tuh. Iya. Mang. Jadi iki rangda, Mang.
Wih, teger amat ya. Itu Ari Randa mah ya. Hah? Woi, iki Randa nek. Wih, gelem kita kah? Woi, kau jangan begitu. Soalnya, kita ke gelem gimana? Aduh. Sirak lewek ke keplokun. Mang, Mamang mereka nggak ke jalur kopi ya? Mamang pengen ndak kopi apa ndak teh? Ndak kopi baik. Oke, tagahan ndak kopi. Kira-kira be ngantarakan itu aja di Surabaya. Oh, saya katakan tiba mau. Istilah tak kopi apa teh? Atau kita gandak kopi. Lah iku wis digawean apa? Terlalu kan nenek. Iya, wong mah dicengkiwit. Ora diinum eman, diinum senep. Terus kemana ngopinya nang? Kene kita datang. Dadok. Arep kawin genggo lagu lah. Lah iyalah. Seneng bisa ngelagu nang. Lagu. Tangka lagu. Terus sih saya aku nek aku nek jangkal ya biar Tangkal. Tangkal aku. Ayo wong. Tangkal. Oh berarti iki apakah Pucuk lagu. Ko. Oh iki dupang. Dopang. Dopang lagu. Iya. Kian ke pasti ke boger lu. Oh, Kita masih kono bisa cengkel itu na doang. Aku datang kana sumbernya. Kana sumbernya. Oh, udah. udah atuh teman puter sirik. Istilah. Mundur semen. Semen iya. Oh, pupu. Ya atuh ya kok aja rempet tuh. Ini apa? Pupu. Ya, Ini dine. ku tetengahan ku. Oh, Ah, iya iya, wetang-wetang. Wah, atuh temen mundur semet. Oh, dengkul. Ya atuh temen. Sedang boleh ku manik-manik semet ya. Manik-manik. Orang kata orang waruji kita mah. Tabak di bumbuan ditabak-tabak kakak suket teh. Wes kakak sing nyanyi nang. Kakang sing nyanyi. Ih kita besi sing nyanyi lah. Ya wes bodoh. Iya tapi lagunya menghitung bintang. Kok gak ditolong di tanah bintang. Oke. Woi lah kaje. Akeh. Lagunya menghitung bintang ya. Sep. Mesir ke mangan kerupuk jana ke kuda arun. Musrik. Woi. Sing bang dibang gubak. Woi, musrik jak. Apa? Aper. Musik. Apa? Musik. Mantap. Iya iku musik. Tarik. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, 23, 9, 20 genep. 10. Oh, 24. Keren ya? Sorangan yang nyanyi hitungan bintang. Lah kita kan lagunya menghitung bintang. Salah tak? Layan dibintangin jero kedelang. Anak akeh aku. Lah kalau bintang gak sebodoh. Yang penting kita menghitung bintang. Ketipu kerayanya lang pupuk kalau naya. Protes baik. Dot kita sih ngomong ada apa sih siraku. Wes ganti be. Dalam hati lagunya. Lagunya akeh puter Oke. boleh lagunya di dalam hati. Wes joget. Arek.
Jero hati doang. Iya, kerunuk takbir. Sulang si joget kita nyanyi. Kita sing Mamang sing nyanyi. Kita sing joget. Ya. Terus bari kawin. Bari kawin dah ya. Ya, berkawin. Ya wes. Jangan samakan, memang dia yang lain. Bibirmu yang merah, rambutmu yang terurai. Milikku seorang hitam yang bergelombang. Dialah milikku, dialah kasih sayang. Milikku seorang. Bagaimana aku tak marah. Weh, primen jeng. Gimana dijokin ngajak ribut. Weh, mau direngek-rengek kakak. Direngek-rengek. Kakak. Weh, salah konsep. Salah. Lagi apa kita nih? Nembak. Weh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, iko kelatih kurang nih kumadewek Malaka. Di kene Aku dari sangkan ini kayaknya organ moragan. Memang karena dia aku di depan Anda memberanikan diri menyanyi dan menari. Memang kecantikanmu, memang kelembut hatimu, sungguh aku. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Aduh, coba cabut nyawa kita ya. Anak perhati kita nih sampai sing makan ya. Lagi apa? Kenapa kamu jangan jogetnya rusuh-rusuh? Masalah buat lo. Lah enggak, emang kamu nanya. Batik. Emang bertanya-tanya. Atau enggak saya marah. Sep, Ya, ngedeleng menyawak orang. Ini menyawak tuh bocah Menyawak kita ucul mau. menyawak betul. Menyawak. Ay, woi ini Indi. Hoi, bocah bersangannya menyawak mereka. Menyawak kita lagi di tali ini mau ucul. Iya. Wah, iki mau. Iya. Duduk menyawak setan. Apa? Kasur. Bocah kumah. Mang. Direngek. Woi. Nyanyi. Rupet susah nyanyinya. Ya ki. Dewek nyanyi. Wis lah saya nyanyi. Dewek iku mah buku warah doang. Nyanyi coba. Coblok-coblokan. Agul-agulan. Iya. Nyanyi coba. Wis lah kamu sing nyanyi Ora. lah. Wis lah. Wis ora. Wis lah, tamalah. Iki bekes. Kamu bisa. Ih, batik. Jangan naroro ngedan. Batik. Ih. Tidak kamu yang nyanyi biar saya ngerongokaken. Udah kamu jangan cekikikan baik. Siapa pakai sini yang kalau ngompol. Wis kawin lah. Senang sih nyanyi nang. Kita sing nyanyi. Wis kawin durung kin. Durung. Durung. Iya. Ya wis kawin kah? Ganggu masyarakat. Ya. Ya. Bayanganmu selalu menggoda, membuatku tiada berdaya untuk melupakanmu. Stop. Tahu. Coba polisi lu merenek ya. Jengkelan lu. Nih kamu jangan. Gara-gara tukang dagang. Miknya jatuh banget. Apabila ku menjalin cinta lagi, bayang
Bayanganmu selalu menggoda, membuatku tiada berdaya untuk melupakanmu. Bayanganmu selalu menggoda, membuat tarik bang, hajar terus, 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 terus. Mang, wis lah kawin lah, wis ada ratu lo kami mang. Ya wis kawin, wis kita marep merana ya ning jero bae ya. Ya wis. Set. Sendal kita nih, sendal. Sendal. Lambe ke sini macam kaki ning kantong. Kowe ore. Sendal kita nih. Ore. Kita balik sendal kita di gawe bae. Rene, nih, sendal kita deh. Dudu iku sendal iki. Pira ku sendal merono-merono. Sat. Wis, Rabius mancing. Ya. Kita nar. Ya sadipit. Oh, arep iki turu. Wih, baru-baru turu. Apa? Arep warna dipit. Oh, ya wes. Kita nar rumah. Ya wes. Oke. Tunggu nih. Kawin wis alhamdulillah Sep. Ya. Pengaruh wis engkau baik. Apa nek? Oh, malam pertamane. Malam pertamane aja siki. Aja siki. Engkau kesuk bae kono. Kesuk. Nindi. Engkau ning kana ning desa Gorda. Oh, ya wis. Ning desa Pleman. Ya. Melayu berada aduh. Aduh ya. Kima berhubung atuh hampurana bae tong ya. Wis bengi. Wis bengi. Saiki mah. Ana undang-undange. Ana undang-undange. Iya. Siki mah kita taram. Kita taram wudu jam 8. Ya, santas Isa. Santas Isa. Berarti lamun leren. Lamun rerem sadurunge jam 2. Jam subuh. Iya. Kima hampurana bae tong. Di udag-udag atuh mol ka